Dobar dan. Obvezno opremo imate? Kako obvezno opremo? Pokrivalo, sončno očala. Kaj pa kaj za na glavo? Cappello? Capello? Sì? No? No? No. Oh, Perché? Sone, zone, san, Fa niente. sole tutti. Sole tutti, capello. Obvezno oprema je. Sončno očalo za na motor. Ma ne moreš to čelado se voditi ob tej vročini. A? Ne. Je, kaj te bo kap. A? Tole dol čelado, pa po pločniku naprej. To je Avstrija. Ja. Scusi, questa è Istria. Ne, Avstrija. No, ni Istrija, Avstrija. Scherza davvero. Das ist Avstrija, non Istrija. Omejitev hitrosti je tlele. Aha, Italijano. No. No, Italija. Poland. Yes. Prehitro, polako, počasi. Počasi. Urlaub, pločnik, ne? Počasi. Do ten czas można. Kako? Ten czas? Gdzieś jak czas można, da? Ne, ništa. Nie, nikada nie Nikak možno. Samo počasi, evo. Ej, počasi. Okej. Probare. Počasi. Okay. No, te kotalke pa tle po pločniku. Da się poszło qua? Non c'è posto? Samo ritensko greš lahko, veš? Samo tako greš lahko. Tako? Zdaj pa gremo, nazaj. Kaza? Nazaj, ja, tako pa lahko. Ma la banca tra il confine Slovenia e Italia è aperta oggi, domenica. Ti popolnoma nič te ne razumem. Popolnoma nič te ne razumem. Non ti ho capito. Ne razumeš ti mene? Non ti ho capito. No è stand. Kaj je z mojo sestro? No è stand. Čak, ti moja sestro nekaj zdaj... Je pa ne boš, veš? Ne. Il cambio. Kambišu? Monete, la banca. Ja, banka, oropaš, vzem pištolce, Slovenija. Pistola, banka. Ja, to pri nas je to tako. Non lo sai. Ja, v Sloveniji je to tako. Ob nedeljah je zaprto kjuzo, pištola, banka, pagare in... Odakle ste? Makedonija, Skopje. Aha. Bil sem v Bitoli. Da? Na radnoj akciji. A radna akcija? Ja. A beš Strežova? Strežovo je. Vidiš kako znam. Evo sad to sve unutra bacite i fotoaparat i kameru. Što? Pa ne smije se snimati to. Nije dozvoljeno. Na deponiju. Stvarno? Pa to imamo dokumentaciju mi za... onaj... Ko? Za što? Traka? Pa traka evo možemo da je pustimo smimo... Ne, to bacite sve unutra. Sve unutra. Bar da se prestimimo na naš materijal. Ne. A gde je... Nismo vi videli ni znak nigde. Pa a šta, a da ja da stanem unutra, moram ja da idem? Ne. Znam, vi želite da idem ja unutra, ne? Ne. Pa idem, ajde. Ako treba, idem ja unutra. Sad me zatvori, pa ako neće one, onda idem ja. Jer šef će me ubiti kad sazna da niste htjeli baciti. Bolje da idem ja unutra. Šef me bo ubil, če zve da niste hoteli dati not. Boš da grem jaz noter. Gde je kamera onda? Tamo. Zraven je plaža. Veste, kaj se po noči tam dogaja? Povejte. Ta plaža je zaprta formalno. Ja. Zaprta vrata. A noter so vsi tisti, ki hočejo biti. Pijani, drogirani očitno.